Yo, what up YouTube? This is your boy Sijola Mondralama 1.1 Muratat. One man, one bullet. Can't get Kantulagala. Batting a singabla, I'm happy in the test of joy. Damn, man. That's a bar. Mushuguti, If they don't hot like us. My English is Englishing. As I say, Niasmus. Akshisi Akshisa. That's a bar. So, That's a bar. no, chief. No, chief, like, kibeta intro yaka. Lula nunya kubeta ya. Yeah, so tula. Bo aviator. Mara so on this step aknekhatla lo motho wa ka so o tla iwa rasa 1.2 ratata o irala. No, akere ke nya go bontsha hore nna ke nna mang. Oh. Yeah, that's why ke better in. So after mo irang. After mo. Ha o tlo bona. Okay. Ntwa. O tseba ke nya go dira. Ke nya go botsisa hore how long were you dating her? 2 years, bro. 2 years. Maybe 2 years. O sha monate na? Why he? Damn, man. 2 years. 2 years njaya. Yo. Stay home. Yo, se home. Yo, mara mo thinja ya mo show mina ro show yana. Mara ngisho wena. Ungathinja akusinja ngkonkothi mina. Hayi. Okay, sharp. Mara ngathinja ya. I feel. Ngayithola ngoba inja mina nginama chain angithi yabona. Yeah. Yo. So, yazi kunenye question ngifuna ukunibuza yona na. Umjida ngapha uLastar how many hours empedeni? Since na 2 years. Mele kube 3 minutes What? Mele kube 3 minutes Sisekake. Question ukamkira chita utla dira. ngizombulala. Ungamthola chita uzenza. Oh mfana. Tšhelete la ke ne ke save ka re ke batla molobola ko reka test ka ba 12. Hey, manna. Hayi ngisachithi msibe ngizolobola. Sashadisa. Oh, sacheat. Usho ukuthi bowcheat. Awu sacheat. Bowcheat. Na uzwanga kahle wena ngithi bathi bazongishada. What how sacheat? Usho ukuthi bowcheat. Mara wena enhle kufuna ukusicabanisa wena. Cabanisa ngani? No, mina ngiyabuza. Bheka, ngiyabuza ukuthi uthi awusacheat. Bo uzo usho ukuthi bowcheat mos. Bengicabanga na bengisazomchithela ngoba sengizi ukuthi uzongilobola. Yeah, kusho ukuthi uyazwa uzoba straight. Isho ukuthi bayangekho straight. Bengizochita ngoba la kwenza kancane bakhona abantu engabonile ngaphandle. Yo. Usinto uthi uzongilobola. Ngizoba house material. Khululeke ungasali. Wena ka ro tlovaya no ka re so tlo. No, mina yini? Usicabanisa No, wangabe. like mina mfethu mina ngizobuza ama question. Mina motho ya ka nshia bra nga sa thola motho bra. Wa bona ke last 3 minutes sure ya kumbe. Kuma motho go tla 3 minutes. Eish. Bra, ska yira guys. I'm doing my job. What can I do? No. Uziningi ungaziyenza le uzohluleka le uzofuna ukusicabanisa. Saturday enkama mfethu. Sorry. Sishayila vitavu yafika wena la. Ngoba nisashayela vida. Love song. Oh. Oh, askisi nje yami. Sorry nje. Mara mfrezi ukunibuza iquestion yamagcini awuthola qeda ngizoniyeka ngintedele uyathola. Davi continue rekhathi le grand. Ngoba uthi mina ngubani? Ke re la Davi continue. Oh, bekina no run nakina la Davi. Oh. Ngeke. Okay. Question engwe how much do you trust? Umthemba kufika ngakana? Abafana bathembakali mina ngithamba yena ngithemba makathi uzongifakela imali. Hey! Mama ngathi uzongifakela imali. Yeah? Ngiyamthemba. Yena umthembi. Angithembi. Mara ngafaka imali uyamthemba. Kakhulu uthi ngijabula kabi. Abona braka ka re ke tlo jikela ko mapelini a go nna ka jola le pedi muzulu o ka ra yo straight o uthi mina ka ro tlo jola no ro thabisa ke chelete go re nna fela ke span wa ntloela wena ngizokenzani ungana mali ngifuna imali yakho ngifuna wena re vaya moro ya mgroove no ro fokatsa ke ntho itsetsimo ya krikatse boro a fitla ka o tla sa tafula. Oh, uyathenga kahle. Uyathenga. Oh. Thenge siphuze ke ne ke thenga kanti ke rate wena ke rata tšhelete ya hao. bana ka danki boy ayo ka re tlo Wabona hore akatlela mo mahala. Mara wena uyasicabanisa. No, ngicabanisa kanjani? Mara akitletse mahala mo. Akatlela mahala wabona ke a uthusa. What if I get told today?
phela re ka tsamaya mo re tlo tsamaya re lwele dilo tse o di etsang ke nyaka gore le wena o kry motho mo right wa bona kanti mina rights for yena a ngijalo ke rwa gore a rate wena o rata tšhelete yago le nna ke rata nto ya hae ya chesa Yay! Yay! usho ukuthi kahle kahle ninanithembani nanithandani sasizana Oh, nasizana. siyanyenyisana ya abo kamnanela wananela ka aviator bapha bo-aviator ayi okay yazi kuneyinye igame la mara siyidlalayo ntwana wacabake ne motho ake motshepi kopa o bona phone ya hae nyakubona foni ya hayi ke motshepi a bule phone ya hae hayi teme man o jola le mazulu o o jola le tlo mazulu njolela ka mazulu kanona mokae ke mopedi molobedu mopedi that's why ngifuna amazulu amapela slow slow uzongisala kubo mme 3 minutes uzongisala kubo mme ngifuna izulu mina wena ungenzela watla kancane lezulu iserenkeng ngibathanda kabi wena ungisa kayi konna shema no granite today kabidane ke batla tšhelete ya hao ne ke sa o rate ino ke a o botsa so sa tla ka phone no funa ko batlo dirang e rekile ke nna mo phone a ngina taba mara ke uwe uthenga nefoni braga wena uyaspoil umjita mina nami ngathi ngingaba isitabana ngispoile wani What? ngathi ngingaba isitabana ngispoile wani Bro, what are you talking about? awufuni ukungispoila ngeke Yo, braga ifuna ka. nakuna phone bra koka wabona motho ake ngapha basebenzisa ifoni ke iloop yeah na iphone akayicheck ngifuthu okay uzobafeba ikhenye ubani uzobafeba yena sonke Wena awufebi sifebelana febi awufebi Angifebi. telefoni yakho ke sonke siyafebelana after doubt wena ufeki ngicela ifoni yakho angithi ufuna ukuyenzani Avi- uthole si-right wena ufuna ukusihlukanisa mina nomuntu wami besi-right ufikile la kanjani mina ngihlukanisa kanjani angithi masikhuluma ngendaba amafoni awusafuni ngeke ngihafe pay joy this month angithi uyabona masowethekile mina ungangifaka angithi ufuna ukubona sharp phuma kuphi akusho ukuthi uyakuchithela lo yena uchithela mina yayazi iphethini yeah mara ngibambi phone yakhona but Akumelanga why uhambe ucela noMax ma heart yakho. so bawufunela ka video call yabo hayi abangani bami laba ngani umjita Hey, y'all, come look at this. search la put I love you damn man Tell me now what I'm do. Oh, what I'm do? What I'm say? ubona mfethu dabuwa kayi bani moskwena o swapare baby akinna mara lwana batla bonang musendela skasheba braga so musendela musikie wilo ansendela lena picture na ungabheki sorry hayi ngifuna ukubona ukuthi uthole yona na mina braga wilo ansendela yona mara wena uzela ukuzimoshela zonke nginimoshela ini sebakutholile waribonisa ka ufela rona vele naso ke special ke ibona ke li1 akaqokanga wena uzosihlukanisela umuntu lo uzosala nami wena bona ikuphi pin ngiyakubatla ugas imkhethe ya hawo I'm here to tell you right now, we don't care. thatha iscript sakho and then bayayithatha thatha ispeaker sakho asazi ukuthi ispeaker noma ifoni telefoni yami le foni amanamba wabantu bami ngizoyiletha njengoba ibuye shop ngeke ngithi wena naye mawuyithenga bocabangeni so the time yena mbetsa uri pregnant so raro no oyo sure time ake mang no kisho ke wena kwathwana nanomusa le wena notomdira ngwana wena ka rona okay ngiyabona nyalwa nenzani but ubone sethi umthutsi urachita usatovale yena mfethu pregnant ke tla irang pregnant ngihamba naye nanoma ngamfebela kanjani Maria mazi mama sendlini ukuthi ubani home is home yes after ubona ngwana o ibile ke tloetsa di DNA ya ke motshepi o awuna di DNA ro yetsa mo akuna matene yazophuma umntana wakho lona themba di news themba kitsa hae mara ngwana ke wa hao tshwanetse re di ntshe ko video ba di bone awa akri wena o brata bontsha batho ba tsa hao yeah ufakazani wena phela ke na ka plate ya ka ke di one se bona ke batho sengiyamvumelana naye ngoba umjita se bona ke batho ka ofela plate ya ka
Ibonika ithemba wena bathi ungubani ngobantu sitshaba. Uyibona di phone uyibona di live. Salayo wena o tsamaya le nna noma ka etsia phone o tsamaya le nna. O tsamaya le yena bra. Bra ka re ke week o nketsa ke be week ngwana o. Oh dia go week. Fethu wa bona nko be vele gender uskalla phela akelle bra. Ka mrata motho o bra ka nka se le mara ntwa yetsa nga ishap. Ayi sharp ne. Ayona ishap yabona into yenzayo. Lo wena nga ishap. Awena nje. Mina ningangijikeli mina wabona nkabe isinna. Nkabe usoyitholi tabe kaofela. Yeah. And wabona no wa tsebo ro prep. Eksa tabis fine no ga caba mfethu. Go feel jwang. What if Tembo after 5 years? Tembo be 13 minutes na ke be 3 minutes so. Mara uthwana kaofela la ithola mus. Eish. Usu. Ukweli. So amara fete ke mama ko ntlong ka mrata since maybe are ke nna ke mo prekisitseng wa bo. Sisekake. Ntwana tsaba keng sala le yena motho wa ha. Uskafa bra. Ka ke re anya ku phanja ngizokushaya. Anya ku fix. Ngizokuguga yezwa. Ntwana utlore. Ngizokuguga qala. Hamba neyifebe uzobo. Uzongibona kahle. So uzomshayela ukuthi yakushiya. Ufeba. Makahambe uzobona ngomshaya neyifebe zakhe. Uyomshayela ukuthi uyahamba uyakushiya. Uhambelani? Angithi wena uyamfebela. Hayi ungithole ngihepa zakimuzi. Ungayenzi le. Mina sengiyamthanda hamba neyifebe. Ungayenzi. Uyazi kunamanye amantombazana ayasho ukuthi ayashise ndayabantu. Hayi man. Wena yilo kusanga lo uyangazi ngishisa kahle. Mawuchitha uyachitha senzeni. Mawuchitha uyachitha. Mara stofuvele siko bra. Arva wamona wawuchitha. Mara wadi frava wajiga wena. Kichika kyakala. Kitonya kela muthu mubhetha. Kitonya kela muthu mubhetha. Wadi fra reva nna ke vaya wena wajiga wa boya wa tla fetsa lo tsa hao mo. Kimisa ka wa vile. Wadi themba kwena kona mambra. Nna kona ma sitjo la mondra la 1.1. Oh kunekana maybe themba kwena vaya. Themba. Nna sina thembelile. Mara ile tshwantse re bole. A re tsamaya mfetwa shara. Okay. I have done my job guys. As you can see, nibonile bathi bayathandana bathi bazolungisa ngiyayithola so angisazi mina as you can see bayakhuluma ngiyayithola umjida uthathekile kusho ukuthi uweak hayi